People talk like they know your pain, but they only see the scars, not the nights you cried alone. They judge your story from the outside, while you carry battles that almost broke your soul. But I learned this: not every voice deserves a place in your heart. Sometimes the loudest opinions come from people who never loved you enough to understand you. So let them talk, because at the end of the day, their words don't define who you are. Your strength does. Tele o tala tau fa'aleaga wa tau po'iai o la unei folauga. Le tele o tala tagata wa pua inai leala e tanu mai o lele mau file pala pala ve ai sea wa tu si mai ai o lolima ve ai sea ua e fa'a masino ina airita o ai e ai mama ile nei o laga ina togia o sauma. Soga o sau melele fai e ai fo I le lona le fili e tau fa aleaga e la mai so o se ala ai asa e lo aleva wala filo amaata e ai se hello lofi mai lo manuia a onisio emilitino fa atasile inosa onisio aiga e alolo famoni a onisio ana olaugutu ai le